ilaj ba chiki kam project jong i hanakat ba inwan la miet bun ba imjuan show office ilaj direct ba chiki Mi kami ban penpau halor jong jingkular jong UCM ban aikam ajam yei Henry hadu menta impat yo ya kata kam kaba ilakular bat hakmat jong i bat hakmat jong ki pai ba babun balang bat nalor kataru ila penpau susu ba ila don phone number hapo kinong tre po jong ketu ke office UCM Henry ki ong ba kim judon UCM bat ya be syakta ki kam project ka jong i bat nalor kata ini long kami ila penpau ru ba idei hok banyo ya kani ka kam bat ida kwa hiru banyo bat itrang shisha banyo dik ya kani ka kam kat ba idang don hakamet bekoi bekia di kumta nagaliang jong ka sarkar kadei ban sngo ban snap ya kajingut jong ini ilong kami namar ini idei ibom yo i ki kmat bat ilong ru iba ilong kami iba haban pek ya kayeng kesem bat kat no kajin dinjar jong kayeng kesem nalor kata idei ban pendap penbiang ya ki kun kikti bat ru ila ong ru ba idei hok ba banyo bat ki parlok ki jong i baro kilak ba idei hok banyo ya kani ki kam bat kumta nagaliang sarkar kadei ban pai kmat lani ban sngo ban snap ya kani kajingut omdei bakan syukular kai ya i kum kari urong ba kadon ka hok ba kan yo ya kani ka kam kum kalong kami kadai hok banyo tang ta perlok kudai sibun tungin ya ngap ya kajikran kajungi kudai sibun sa office ro ban kali ba idon nem don ha office kanu baji wan tiong bet punno yo ne bun ba imjuan sa office ilaj ba chiki kam project jong i hanakat ba inwan la miet bun ba imjuan sa office ilaj direct ba chiki kam project jong i ngala haba nga phone sa office jong CM ngadon ba phone number jong i tiong ba yang akong ta kengan le akong no agak jing sisa namar bang asnusuk kan bakil iPhone number kum ta tengah snusuk em namar ting ting iki bahe bahan sisa te mindet kulmar nimnap em iki kalong kum ta em nimnap sisa baki bunkam neriman ba phone dang ngakeli bang ngakeli khnang bang akwa em ban tip bang andi yakan do ngani patkan mau ya imo tiong ba janga kum ta tiong ne bun ba imjuan show office ilek be sikam project kat ba inwan hana ta aslem tangangan ong sukum no man apsa ang tu ha office jong i mantaman kasingawan siyo nga bala nga ba kun sa ling masuyo aspa mo bay jut bay bam khulung ka bay kani tay dengan lengan song hang ko si singan ap ya iman kasngi nata ka daw nga phone kanang em bangan tip em kanang bangan yo ani kendo em ban keli ban perken mau ban yakren ban syai nriki no office ki ong bay nga kumta man baka phone arsin license nga phone ki ong kumta tengan na suban ong iya lo kata kita ka daw nga kerpat yang sukar sisin subha ban penkloy ya kani kakap namar nga dun kam kerki ya kakam these very few years bang adang pet ang kia I'm still healthy I want myself to be employed bang adang ko hok ban yokam I have the right to be employed kat ni ngala puli ha the first blind to finish my masters in English the first blind to pursue PhD in English the first blind to clear UGC net in English from Meghalaya the first blind to publish an article why is the government not accepting me ngapa ban keling ngapa ban tip ngapa ban tip ngapa ayo konrad ba elex ban reply yang lano kin penbit penbiang yang kata kam humbai la pular pajba baro ka imlang sa alang ka kami lenti undai tang mga baro ka imlang sa alang sa kami khalaya bat sabat kami khalaya ki kami lenti ba un yarap si saya i un penyo si saya i kata kam kumbau la ong undai tang mga ba kami lenti kan ni baro ang i kami lenti jadi kata ke bangang aku ala